haray ko adi kon ɗo yo en fuɗɗade kala ko ɓeyditeten ɗo haray ko andingol jama wonɓe heɗitade radio Laawol Kisal ɓawo nde en yetti Allah subhanahu wa taala newnan ɗo en kadi e o saayi ɗo yen wawo hawritigol tawa ko fi diinal islam wonde nge yewtude haray ɓe waɗanɓe en nde yewtere ɗo ko ɓeeɗo woni karamokoɓe an ɓen tigi tigi ko ɓeeɗo jannilan gila komi wonno paykun to soku haray ko karamoko an tigi tigi wona haray ɗen andi yimɓe buyi si on fotti on wi'indiray karamoko ma si tawi a ƴetti deftere jooɗike takko makko a wiyaymo karamoko haray ɓeeɗo ko ɓeeɗo fuɗɗanilan tigi tigi alifun ba un ta un sa un jimun ha un ha un no ha no Allah waɗiri subhanahu wa ta'ala no fewdorɗen ni haray ko kamɓe woni karamoko an tigi tigi ɓe joguino noon karawasiwol tiiɗungol juutugol kono alhamdulillahi rabbil alamin meɗen meltoringal karawasiwol sinno no hande hanki no wawno fuɗɗitade haray no sago amen ko min fuɗɗito kadi ɓay hande min yii nafa ko ɓe forsayno men ɓe piya men yo men janngu haray hande meɗen yii nafa mum meɗen weltani Allah subhanahu wa taala meɗen weltani ɓe kamɓe karmokoɓe amen ɓen yo Allah waɗanɓe joddi maɓɓe ndin hara ko firdawsil a'la yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu joddi maɓɓe ndin e ɓenelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maaki si tawi goɗɗo janni goɗɗo gandal kala mo on ɗon janni kanko karamokojo attiɗo mo jannude on himo mari hen joddi ha ñande dargal ngal dari yo Allah waɗuɓe e ɓen ɗon allahumma amin haray kadi ko wattiti ɗon ko karamoko an min mi ala hay e hunde komi waɗa ɗo taaligue hay e hunde ala komi waɗa ɗo taaligue si wona si ɓe maaki yomi ɓeydi to kala ko ɓe maaki siko 2 minutes siko 1 minute siko ko ɓe maaki o haray mi waɗa beru ɗum ɗon ɗoftagol konngol maɓɓe ngol e kadi addugol qissa feƴƴunoɗo hakkunde Muhammad Nasiruddin Albani kanko e jannganakujo makko ñande goo kanko Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'a hewti juulugol geeje o wi'i yo jannganakujo makko on feƴƴu jul kala komi ɓeyditi ɗo siko konngol gootol haray ko teddingol konngol maɓɓe ngol teddina maako maɓɓe on haray ko ɗum ɗon mi woni e ɓeyditirde wona hay e hunde si wona ɗum ɗon amma taaligue hay e hunde ala komi waɗa ɗo taaligue hay e hunde sabuna en fof en nani ko ɓe maaki kon e ko e ɗengal laaɓungal posɓe maaki ɓe maakaali ɗo ko tawata en jiɓoto ko honɗum ko pulal honɗum ɓe maaki so ko pulal Sénégal ma ko pulal Mali ma ko pulal Mauritanie ma ko pulal nokkugo ko pulal ngal muynuɗen inchallah min on no mi faamiri noon hay hunde mi yaalɗo ko tawata e haqqille an fanɗude e wonugol an jannganakujo maɓɓe ko tawata waɗete ɗo taaligue min on e haqqille an haray noon kala ko ɓe yamirinmi bi iznillah haray lan iwtiri e ley koyɗe maɓɓe inchallah haray ko ɓeru ɗum ɗon si tawi no woodi ko tawata mi ɓeyditay ga e maakuji maɓɓe ko ɓe yammirinmi yomi tokkito e mum haray ko ɗum noon mi faalno andintingol jama wonɓe ka radio Laawol Kisal e kala wonɗo en e heɗitade ayna ustad jazakumullahu khayra la yoɓongo ɓuuri e moƴƴude ɓeydu marsaba on ɓeyda gandal ngal ɓeyda faamu on allahumma amin lillahi wa fillahi allahumma amin ɗon e faamude fof e yewtere nden hay siko ɓeru mintaji joyi ƴetton lande hay siko joyi inchallahu haray waɗa noon en duwa wayodiren haray mi yurtiki taw e programme jan he inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh haray joni jama on nani ko karama ko am maaki kon wonandema haray ɓe yamirilan fiyo mi ɓeydituɗo wanu minitaji joyi haray noon ɗo ko 22h32 mi jogii ɗo mi wawata feƴƴugol yeeso kaɓe maaki ɗon si woni ɗo 22h yani 37 haray miɗo darade ɗon ƴetten kadi lande ɗen lande joyi no ɓe maakiri noon sabuna si tawi goɗɗo himo faala heɓugol barki gandal ngal o woni e janngude ngal ko ma o teddina karama ko makko si tawi karama ko ma du'anike ma bi iznillah a yiƴa e nafa mum
hay nyande on tigi maayi ɓaawo mayde on tigi o yena famu sabu kanko kadi si tawi woodi mo o andintini ma mo o walliti ma mo o janni yo andu kanko kadi o heɓay baraji e barkingal gandal ɗon haray komi woni komi ɓeyditata ɗo koko raɓɓiɗi koko hadisa mo nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maaki ko ɓe ƴetti e joomi men Allah subhanahu wa taala hadisul qudusi ka allahu on daali ɗon e hadis wonɗo ka arba'ina nawawiya hadis on ko abi dhar al-ghaffari aw al-ghaffari rahimahullah radiyallahu anhu wa ardaka ɓe maaki قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا هرين أندر النوم ولندما الله سبحانه وتعالى وأندني إن ديك أدنى أديو إن هوتوي ديك مكو الآخرة كانكو دي أتوانيتا دوكو حديث واتني إنك دفتر مكو o wi'i la zulma alyawm o watti ɗon wama rabbuka bizallamin lil abid harayde ɗum ɗo fof ko holli en wonandema harayde allah hino harmini toñidirgol allah hino harmini e jaati makko kin kanko nde o toñata jeyaɗo makko o wi'i kadi dey haray o harmini hakkundeji men toñidirgol no jeeya e toñidirgol jooɗagol wowla ay beeji ɗi neɗɗo mo siɗɗo ma wondi suuɗa moƴƴuɗi makko ɗin wona o karmakojo men wi'eteɗo Muhammad Sirin rahmatullahi alayhi o wi'i tooñe ɓura nde suuɗata moƴƴi mo siɗɗo ma feññina bonɗi makko ɗin suuɗa moƴƴuɗi makko ɗin feññina palje makko ɗen yaltina palje makko ɗen tasaade jindinaade aduna Allah yottinaaɓe landiɓe ɓe landaki suuɗa moƴƴuɗi makko ɗin ɓe wi'i wo tooñe ɓura ɗum ɗo haray noon hiɗen andi hande o jamanu mo fewndi ɗen hiɗen mari yimɓe ɓe tawata subhanallah yo Allah dandu en taweede maɓɓe si ɓe jooɗike e siko muhadara ma siko dars ɓe sabbaaki si wona yi'ugol khata falje karamokojo on si o wowli moƴƴuɗi temedere ɓe on ba hunduko maɓɓe ɓe fanka si tawi faljere wotere waɗi ka mas'ala nelaɗole maaki kullu ibnu adama khata wa khayrul khata'ina tawwabun banu adama fof faljey ɓurɗo moƴƴude noon e faljoɓe ɓen yani waɗa e bakkatu ko ɓen waɗoɓe bakkatu tuuba haray o yaltina faljere ɓen karamokoɓe bayana on gada ɗum enen kaali a nani faljere koɓe fajiɗa kon a nani ɗano ɓe makir no sellirta no wattirini ɓe jindina ɗum ɗon e hoɗo ngon haray ɗum ɗo ko tooñe ma ɗum kadi tooñe hakkunde aden e sonnajo mum ma hakkunde aden e moodi mum masalan si tawi gorko woni o falji e sonnajo makko o tooñimo moodi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe andini en dey azulmu zulumati yawma alqiyama tooñugol ñande dalngal ko ni ɓe wontanoyta jommum wata on tigi aamu yiltitagol toromo o tooñi o hay siko ɓiɗɗo makko no ustage makiri noon hay siko ɓiɗɗo on tigi yo andu ñande woni darngal Allah subhanahu wa ta'ala jonnitay goto kala haqqe mum e hoore oya no andirɗen no woni dammol ngol maɗum wi'en ko ngaari baalil angil hingil mari galaaɗi ɗiɗi ngila kanko galaadu woturu ma alaadu woturu mari Allah waɗitanayay nduya alaadu fi yo ndu yotto ɗum ɗo holli ñande dalngal awa ko nunɗal tum feƴƴata toon haray noon ko miniti joyɓe maaki yomi waɗu ko miniti joyi mi woni e darade e mum haray en yetti Allah subhanahu wa ta'ala en weltanike sukaaɓe men wonɓe ka radio kisal e kala wonanɓe en sabu nde jonde ɗo e kala ɓe tawata ko jonnuɓe ra'ayu jonni ideji e miijoji labaɗi en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo hawtuto en fof o waɗa joddi men nin hara ko firdawsil a'la o yaafano en faatiɓe men ɓen o yaafo faatiɓe julɓe ɓen fof ɓe annduɗen eɓe en annda
hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu on ɓeydan en cellal e sutura o ɓeydana en cellal e sutura o faamina en diina men kan ɓaawonde o faamini en diina men kan o newnana en kadi gollitiren o wurnana en ɓiɓɓe men ɓen e dow l'islam o ƴettita en e dow kalimatu la ilaha illa allah kala kadi marɗo ande e mapunde yo Allah subhanahu wa ta'ala ittanmo ande makko nden e mapunde makko nden hara mi darowa ɗo inchallah. Allah waɗi mi landike karamokoɓe men boy ɗo ha leydi ndi tawata goto kala e men no tori si Allah subhanahu wa ta'ala junni ɗum balɗe heɓi coggu ko yara ton woni ka hajjoyten ton ka fewteten juulen ton karamokoɓe ɓen kamɓe kadi ɓe yewtilan boy ɓay noon haray goɗɗum koye arabu no gasa goɗɗigo mi faamaɗi no gasa goɗɗigo kadi miron kadi faamude kono noon haray komi faami e yewtereji maɓɓe kon ɓuri ɗuuɗude komi faamali kon haray noon joni ɓe wi'i wonandema sonnajo si tawi woni nde himo juula teppe ɗen suuɗaki ma wi'en koyɗe ɗen sabu sen wi'i koyngal ngal suuɗaki haray ko woni ko faandi ɗen ko teppere nden ene noon ko nder kaa ko dow kaa ko nder ene ko ɗo karamokoɓe ɓen woo ɓe yeddotiri hakkunde maɓɓe kamɓe joomiraɓe mazhabuji ɗin nayi woɓɓe maɓɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen wi'i haray hino waɗɗi nde o suuɗata koyngal ngal yani siko onno teppere nden si tawi woni ko nder maa ko dow fof koyo suumo woɓɓe goo kadi yahi wi'i o woye sabu hadise arɗo wowli ko waajib araali aya qur'ana araali kamɓe ɓe wi awa haray si tawi woni o suuɗaali teppe ɗen ka julde haray bonnata julde makko nden kono ɓurɓe ɗuuɗude ɓen wi'i o woye ko ma haray yani o suuɗa teppe ɗen haray noon tawde ko khilaf ko wonno gila ka sahabaɓe ɓen wano karamokojo on yewtiri noon o wi'i haray ɗum ɗo luttay wongol khilaf haray ɗum ɗo si tawi on tigi suumi koyɗe ɗen o yalti e lurral ngal haray jakay gandi awa ɓay ɓurɓe ɗuuɗude ɓen wi'i koyo o suuɗu eɗen gandi si vote waɗi ko ɓuraɗo liɓanede carte o si tawi kaka luwa ka gonga on wowlirte gollirte haray ko kanko hekkinte yeeso haray ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ɓe wi'i wonandema haray koyɗe ɗen yani koye on tigi suuɗu koyɗe ɗen si himo juulude joni noon haray kadi ɓe wi'i wonandema si sonnajo yalti ka suudu makko o suumali yeeso ngon haray o waɗi bakkat ko waɗali bakkat kamɓe ko ɓen wi'i si tawi sonnajo yalti wonandema no ɓeya makiri noon haray kamɓe ɓe wi'i wonandema si sonnajo yalti o buumali yeeso makko ngon haray o waɗi bakkat sabu yeeso ngon ko awra woɓɓe wi o woye yeeso ngon wona awra woɓɓe wi'i kongo awra si o yalti mo duwa suuduɗo yeeso makko ngon si tawi noon o suuɗali yeeso ngon haray o waɗi bakkatu kono hande hiɗen andi enen wonɓe occident ɗo wonɗo e ɗe leyɗe ɗo haray hiɗen andi sari a leydi ndi hiɗen andi kamɓe ga ko honɗum ɓe taƴi ɓe wallini wonandema si sonnajo buumi yeeso ngon yalti ka yaasi ko jokkatamo kon ko iwtirta ɓaawo makko kon Allah daali subhanahu wa ta'ala fattaqullaha mastata'tum Allah daali la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha hunire Allah no waawirɗo mo wulde noon haray ɗo en ɓittinanta bandiraɓe men ɓen ha tawata 500 euro iwtira e ɓaawa maɓɓe facture ji hiɗen andi leyɗe goo hiɓe waɗi sariya si tawi ɓe hawri e tiggiɗo ɓe ittinan mbuɗi amma si tawi ko leydi julɓe ɓen haray ko wajiba e makko nde o suuɗata yeeso makko ngon haray kamɓe karmako ɓen ko ni ɓe yewtiri en haray noon joni ko goto kala andi leydi ndi o woni ndin si tawi ka wonɗa ɗon a jippini waɗantama ella hay hunde facture ɓeydota ko bilji ɗin ɓeydota ko e mum haray alhamdulillah
si tawi noon woni si a waɗi ɗum ko a jokketeɗo hay siɗa wolude ka téléphone ma hara ɓe heɗitadema haray on tigui kadi koye wattañila ɓay haray mo andina e leydi julɓe woni haray ko ɗum ɗo karama ko ɓe holliti e ko ɓe yewti kon haray oustage Basil koɓe maki kon ko noon woniri e ustajiɓe men wonɓe guine ɓen koɓe maki kon ko noon woniri ha kadi so tawi woni en yii woɓɓe goo kadi ɓurɓe ɓen ɗon alluwal towungal haray ko ɗum ɗo woni koɓe yewti kon joni lutta fi sonnaji juuluɗo wonandema o suuɗali koyɗe ɗen duuɓol duuɓi ɗiɗi duuɓi sappo hari kanko anda ñawore nden ɓe wi'i yani alhasil anna satrul qadamain lilmar'ati mahallu khilafu bayna al ulama yani suuɗugol yani teppe ɗen ɗum ɗo ka julde wonande sonnajo karama koɓe ɓen hino luutori e mum wal ahwatu lilmar'a an la taksifa qadamayha ko ɓuri moƴƴude kon noon wonande sonnajo simo juulude wata o ittu wata o ronku suuɗugol yani koyngal makko ngal haray ka nder julde wosti hon ɗum khurujan min khilafi ahli ilm si tawi o waɗi ɗum ɗo ara hande kadi o yalti e koɓe yeddotiri kamɓe karamakoɓe ɓen kon joni noon ɓe inni awa ene julde ɗe o juuli noon tawa noon o suuɗano noon koyɗe ɗen enen nden julde ɗon ko honno ɓe gerdata nde ɓay joni haray koma ɓe andi jaka ɗum noon waɗatake joni haray ko honno ɓe gerdata o wi wamma mamada hot amma ko o juuluno ko yawti kon fa innahu la yalzimuha qada'uha haray waɗɗaki mo yoɓitugol ko o juuluno tawi o anda jaga teppere no duwa buumede li annaha ma'dhurun bil jahl sabu Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanimo nganto ngo o ngantinori sabu angal andugol ñawore mum nden wallahu a'lam ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri andude kala anduɗo haray ko ɗum ɗo wonno yani fi ɗe lande ɗiɗi ɗe mi landa haray en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydan en gandal e karama ko e men ɓen enen kadi wonɓe ɗaɓɓude ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydan en gandal ngal e faamu ngu haray mi anda so tawi faamike si tawi faamike ko ɗum woni faandude anden si tawi kadi faamaki en toriki Allah subhanahu wa ta'ala ustajiɓe men ɓen yoɓe ɓurtu so tawi ɓe mari wa'utu ko ɓuri e fandude ɓe wallito amma si faamiki alhamdulillah amma si faamaki so tawi ɓe mari tan bisimilla so tawi kadi ɓe mara tan haray en waɗay laawol goo inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi janala toon janta alhamdulillahi kono way toon alhamdulillahi meɗen e jaam onolle toon ɓe wurnen ɓen toon fono e jaam foppuy ɓe ja alhamdulillahi ɓe ngure monde no marsude seeɗa alhamdulillahi haray ka raɓɓinningol en weltanike ɓen ustage ɓe men ɗon e weltanike kadi ustage menen feƴƴunoɓen e weltanike kadi karama ko maɓɓe en buy ɓe jarama haray koɓe ɓeydanta hen ɗon haray meɗen humpa ko e leydi honto ɓe wonno si ɓeɗo janni ɓe en même temps kadi haray mi tokkidira ɗo nde wotere on tuma noon jaaboyoɗon ɓay menen ga réseau moƴƴa no gasa fewn ɗo hiɗon jentilan hiɗon nande haray toujours ko ɓeydugol hollugol jama yoɓe wakkilo ɓe wattanoyila e laawol kisallo moƴƴa jama on no weltori wano menen lagine ga jama on no weltori e laawol kisallo moƴƴa alhamdulillah nam haray min ko Dakar mawɓe amen ɓen ko toon wonno yani e fewde jamanuji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗi arkise maɓɓe on toon menen ko toon woni kamen jandi ko Dakar woni kamen wonno ko crédit foncé école amen on ko ɗon wonno école mo tawata na école janɗuɗo kono Allah subhanahu wa ta'ala waɗi barki e konguɗi karamokoɓe amen ɓen buy yalti toon ha yahi e leyɗe goo haray ko toon menen woni komin jangi Dakar ka ɓeynata crédit foncé ɗum koye nder saare Dakar toon yani nden inde ɗon woni kaɓe wiyata crédit foncé haray karamokoɓe amen mawɓe ɓen ko oustage Alhaji Ba woni karamokoɓe amen mawɓe ɓen si tawino woni noon kamɓe ɓe ala toon haray ko oustage Boubacar ɗo haray ko ɓeɗo yani jannaynomen haray ko crédit foncé Dakar nam jarama albarka mi weltani ko moƴƴa haray ko teddungal jama on kadi wondema haray Bañan technologie service on no watti e sooke maɓɓe haray programme ji kesi kadi no feɓiti moƴƴa watta ɓe weddito numéro ji ɗin haray hattami fillitoɗi ko 664 33 06 56
ko ɗo woni e réseau sociaux ji ɗin fof ber komi woni utilisé ta kon hara yo jama on noddoyan min yewta moƴƴa mi humpitaɓe ko honno ɓe wawata hendorde defte firaɗe ɗen pular e muhadaraji e darsuji hay hande hutubaji no waɗi ga molanaɗi sago an hara ɗin ɗon ka on tigui woni o e nder aduna on o jentoto ɗi ayna on jarama mi weltani kon fota ɓayna min tun haray miɗo hattawa ɗo miɗo weltano hajji en fota haray ɗen jeeƴaɓe tum moƴƴa ɓe ɓeydan en respectangol leere on yande hara ɓe seetinali ɓe ɓeyda en kadi wattande ila moƴƴa e radio on si leere joni yoɓe fuɗɗoran e ngura noon ma ɓe waɗana en goɗɗungo kenente hande leer darso yoni o haray ɗen turoɓe ɗum ɗon hiɗen jeejaɓe ɗum ɗon haray ɓe faamo moƴƴa radio on no leer yolliri haray nokkili buyno radio on no jenta on jarama albarka haray tigui tigui on mi weltani ko moƴƴa min jarni on ɓay haray buyno jenti haray ko ɗo mowoni hattude miɗo salmina ɓen toon fou miɗo weltani kadi jama on fota fota miɗo tori allahu subahanahu wa taala on yo okkoɗen ko nafata en aduna e lakara o dalɗen kadi ko lorrata en aduna e lakara allahumma amin allahumma amin ara minen kadi min salmini musidɓe men wonɓe guine ɓen fof min landike fof sino e jaam haray hajja en kadi nani ko mako ɗon kon gila ɗo ha yeeso inchallah ɓe ɓurtay wattangol yila saabu aduna allah on fof hande si en wi'i aduna allah on fof intéressiɓe ɓe tawata yani haqqille maɓɓe no fewti e o radio men haray hiɓe wattani yila e radio on haray no makirɗon ɗo ni gila ɗo ha yeeso inchallah ɓe ɓurta e wattangol yila e waɓutu on e saayi on inchallah assalamu aleykum ɓe numéro mum sakkitori ko 9040 assalamu aleykum waleykum salam taala wa barakatu usayi no jenti ɗon ko waɗi kon taw meɗen weltani onon ɓe ka radio wonɓe gollude ɓen fof toon e wakkilare ne ka lawol kisal meɗen jentade bayanaji moon mi nani joni woɓɓe noyna darsuji oustage docteur amadouri ɗin fuɗɗoto e dimanche ko honno haray faalaɗo jentade wonirɓe haranaka men toon ko honno ɓe wata jentorde e onon kadi nanen on woluno fi jentitagol ɗumaji ɗin bayanaji wona hande ko feƴƴini so tigui wawali jentade ko honno men jentitortaɗi kono mi nanal ɗon wola numéro kamen noddata est ce que o numéro ɗo même men noddata men jento min ko ɗin noon question ji ɗiɗi aray mari aray albarka on jarama awa gasi joni haray oustage mamadou julden hiɓe nder ga haray ɓe wawi wadde star 61 mi udditanaɓe hara ɓe jaabo fi wona darsuji docteur mamadou wuri ɗin ko honno oti haray jentortoɗe oustage si ɗon nande ɗo wawi wadde star 61 min udditana on explique noon ɓe ɗo haray kadi darsu e honno bayanaji ɗin ɗo si feƴƴi oti no wawiɗi jentade façon ɗiɗi no woodi haray ɗo min mari numéro ko noddete oti jento kono haray numéro on ko numéro amérique on ɗon numéro ko 0 honno 001 waɗa 712 ɗum ko 7 1 2 waɗa kadi 775 waɗa ka windete ɗum fi Allah fuɗɗite ok waɗa 001 oui 712 waɗa 775 7039 ok ko kañum noon haray son composé on ɗon ɓe landoto on code on ko code mo natirɗon ɗo on ko code goto on ɗum ko 75810 waɗa carré hunkun haray ko code on noon ɗo si bayana on lanni joni ɗo no lanniri ɗo no radio on ɗanninira si oti composé o numéro ɗo o jentoto bayana on ila ko fuɗɗi ha ko lanni siɗa faala a feƴƴinayi sa waɗi téléphone ma numéro 6 a feƴƴinayi sa waɗi 4 a yiltitay sa waɗi 5 a darnayi ɗo ha ande ko juma asawe alat tenen ha e talata haray bayana on no toon e talata noon simin darsu oustage mamadou salou mamadou isa si waɗoyi e talata ray ko on ɗon darsu woni ka nder radio sa haray sa composé o numéro ko on darsu ɗon kadi nanata ha darsu kadi oustage abdallah on arta kadi haray ko noon woniri kono noon si bayanaji ɗin feƴƴi ɗo nder 3 jours haray pay koye wattiɗi ka radio lawol kisal e ka youtube pardon ka youtube lawol kisal ray so yeeyi ka youtube haray bayanaji ɗin feƴƴuɗi ɗin ɗo fopp wattete ɗo inchallah ok wano kadi darsiji min jentinoke kay fi oustage abdallah ɗo kadi darsiji maɓɓe ɗin ɗum ɗon kadi faalaɗo wonnate ka ko honno haray ɗum ɗon kadi ɗin darsiji ɗon kay ko honno ɗi woniri ɗin ɗon kadi aray faalaɗo wonata e ɗin ɗon darsu oustage abdallah on koye alkamsaje ɗen e jeudije ɗen e 20h30 l'heure amen men e Angleterre ga 21h30 l'heure Paris on
haray ko matinuddi noon ɓe woni jannude haray talataje ɗen ko Oustaz Issa Sall ɓe wonɓe Guinée ɓen ɗon kadi haray ko 20h30 l'heure amen men e Angleterre 21h30 l'heure Guinée on kadi ɓen ɗon kadi haray ɓe jannude ɗo deftere tawhidi ko haray ko ɗin ɗon darsuji ɗiɗi woni toon fi sonnaɓe ɓen. Ok, ɗin noon fof a naatire no naatirɗa ɗo ni joni ka bayana ni no naatirɗa ni ka bayana ko noon naatirte ɗon kadi inchallah joni haray albarka awa on jarama joni lan udditande ɓeyaɗa ɓe expliquana on ko fi ɗum on ɗa Oustaz Mamadou Julde assalamu aleykum. Assalamu aleykum wa rahmatullahi. Wa aleykum salam wa rahmatullahi hajja nala toon jantum ɓeɗo no landi ɗo wondema fi darsu ko mako ɗon ko joni docteur Mamadou wuuri wo joni mo ala Guinée toon ko honno jentorto darsu o. Naam haray en weltanike ɓe en jarniɓe fota en jarni ɓe enen ɓonno wonɓe toon ɓen fof nde tawde wonɓe toon ɓen haaji maɓɓe koye diina kam vraiment en weltanike ɓe haray possibilité no on tigui jentorta si honno si tawi o faalama jentade darsuji ɗin hara ko jour ñande nde waɗi ma si neeɓiti seeɗa hiɓe wawi noddude numéro an on min miɗo wawi ɓe waɗande programme no ɓe wawata jentorde numéro an on ko ɗonno 00224 664 33 06 56 on tini ɗon ɓayna na radio hara ko e programme service amen gonɗum ɗo woni hara no woni très facile kadi no ɓe jentorta ɗon hara yo ɓen tigiri yo ɓe noddan numéro on ko 664 33 06 56 haray ko oɗo himo ka Viber himo ka Imo himo ka WhatsApp haray hiɓe wawi lan noddude inchallah haray darsuji docteur Mouhamadou Wuri bari ɗin koye dimanche ɗi fuɗɗoto udditade si ɗi udditike e dimanche iɗon andi hiɓe mari ka école bawaji ono ka juulirde bawaji ka juulirde maɓɓe ɗon hiɓe mari hiɓe janna ɗon fiqhu sunna en même temps kadi hiɓe janna ɗon kadi tafsir Qur'an fiqhu sunna no woodi tafsir Qur'an no woodi e alarba e alkamisa haray ko ɗiɗo darsuji maɓɓe woodi e no tawti ɗon kadi darsu maɓɓe waɗowo on lambanji on darsu maɓɓe ɗon ko famaru daniɓe woni e jannude ɗon haray ko teddungal jama on ko tooli maɓɓe ka Banyan technology service. awa gasi joni on jarama Oustage joni onon landiɓe ɓen joni par ce que mi alan yitude ka question ji gas tawi on faami awa sina tawi on faamali ɗon waɗi ɗon wawi wattude star 61 on étoile 61 on yiyata ɗon men son faami e son faamali min udditana woɓɓe ken inchallah on jarama hajji mi weltanike on moƴƴa yo Allah on yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddinde amina awa joni ɓe arti habbe mi dara ɗo Naam, salamu alaikum. Onon waɗoɓe landal ngal nane assalamu alaikum. Ya wa alaikum salam. Minani fof faami ke inchallah mi noddita numéro on ɗon mi hara ɓe holla ko hono ɓamdo tan min hara buyka no intéressé muɗum inchallah hara mi faami albarka. Inchallah. Inchallah. On jarama albarka. Ok on jarama. Haray ko adi kon hilan salmina Oustaz Ahmed Ba. haray ɓen ɗon kadi ko mosiɓɓe amen kotiraɓe an weldiriɓe an fi Allah lillahi wa fillah ko ɓe tawata kadi komin hoɗo woto ko tawata kadi ko dankiɓelan komi ari Belgique min e ɓe ngure an nden haray mi weltike komi nani hito maɓɓe gon haray fi kala no ɓe wi'irta noon si tawi woni nokku arkise ma on iwi ɗon a iway ɗon kono haray ɓen ɗon kadi ko karamokoɓe an lantori Allah subhanahu wa ta'ala kala ka ɓe wawi wontirde yo Allah ɓeydanɓe jang e sutura e hijab kamɓe e ɓe ungure maɓɓe nden fof haray ko jangana kujo maɓɓe Mouhammad Salih wondo Espagne mo ɓe andi wallahi summa wallah ɓe dankike men Belgique ko men woni ɗon mi wolira ɗum ɗon fi goɗɗum go si wona dalnorgol aya mo Allah subhanahu wa ta'ala dali wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis nelaɗo maki man sana'a lakum ma'rufan fakafi'u kala waɗanɗo moƴƴere yoɓitemo imma siko newanagol mo imma siko jarnugol mo haray ɓe jarama kamɓe e ɓe wure maɓɓe kala ka ɓe wawi wontirde yo Allah waɗanɓe jange sutura haray amma o musidɗo men landiɗo en
landal aranangal Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi o wi'ugol anda hunde ko nisful ilm ko ɓe landi ɗon ko wonandema si tawi no ɓe landori noon ɗum ɗon haray karamokoɓe men ɓay en andi karamokoɓe men no heɗitade en haray ɗen tori hajja en yoɓe landoɓe si ɓe waway natude ɓe jaabano en landal ngal sabu no haray wi'ugol anda ko feccere gandal no kanko Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani no wi'iri noon Allahu ta'ala a'la wa a'lam amma landal ɗiɗaɓal haray ɗum ɗon ko janfa nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e maki hadis on himo ka sahihul Bukhari hadis on ko Abi Hurayra yaltinani en nelaɗo maki man ghassana falaysa minna kala on janfiɗo men o jeeyaka e amen ñande go nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe tawi neɗɗo no yeeya ngawri o ƴetti ko tawata ko loppi kon o waɗi ley o ƴetti ko yoori kon o waɗi dow ha nelaɗo naadi jungo maɓɓe ngon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe tawi ley ton ndiyan ɓe wi ene ɗan ndiyan ɗo ko honɗum waɗi ɗan ɗo o wi'i ya rasulallah ko hanki ndiyan ɗan saaji loppi ko woni ley kon nelaɗo maki ko hanno non yaltina dow haray sodowo wo yiyay ko loppi kon ɓe maki man ghassana falaysa minna kala on janfiɗo men o jeyaka e amen haray on wonɗo e wadde ɗum ɗon yo o tuubo o rutto e Allah subhanahu wa ta'ala so wona ɗum yo andu on inerde tanmo o feƴƴintini ɗon daganakimo ko landitoyteɗo yawmal qiyama nelaɗo maki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadis on ko Abu Hurayra fillani emmo sellinani emmo karamokoɓe ɓe Bukhari e Muslim ɓe wi'i wo nelaɗo maki la yazalu qadama abdin yawma alqiyama hatta yusala an arba an umurihi fima afna wa an sababihi fima abla wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa ashahid wa an malihi min ayna iktasaba ñande darga hay e goto e men ñamangal tawtata nanangal si wona Allah landoto mo piiji nayi gurdan ɗan wuruɗa ɗan koye honɗum feƴƴinɗa ɗan suka yagal mangal koye honɗum feƴƴinɗa suka yagal mangal jawdi ma ndin ko honno heɓirɗandi ɓay a heɓindi ko honto dépensuɗandi gandal mangal ko honɗum gollitirɗa gandal mangal haray janfagol jeyaka e jikku julɗo seeditiɗo ɗum ɗon won kadi Allah daali wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan wa ta'awanu ala al-birri wat taqwa hare on non kadi himo mari hen gebal sabu nelaɗo maki kala walluɗo e ko moƴƴi o mari baraji kala walluɗo e ko boni kadi o windante baraji golluɓe ngal gollal ɗon on ɗon ko wi'etenmo kanko seeditiɗo waɗi leere ko oya gollali kanko seeditiɗo on himo mari déjà bakkatu ɓuri oya si tawi woni hari oya anda ɓeyditanama amma si himo andi haray kamɓe ɗiɗo ka bakkatu hiɓe fota ko torotoɗen Allah subhanahu wa taala yo arkiso en ko dagi ta en wonu e miile fi jawdi anden mo siɓɓe julɓe on tigi ko kasange mo tawata ko gudoytatoy ɓe we'itata e makko ɓe haɓɓa mo ha moƴƴa ɓe waɗa mo ka gaburu makko village ɗin o accayɗi ɗo kontuji ɗin o accayɗi ɗo rewɓe ɓen o accayɓe ɗo otoje ɗen o accayɗe ɗo ɓe yaltinemo ka galle makko ɓe naadamo ka gaburu makko yo anditu jemma gaburu makko o ñande o atta wallinede ka gaburu makko wallahi jawdi ndin nden ñande to nelaɗo maki noon ida mata al abdu tabi'ahu thalatha tabi'ahu malu wa tabi'ahu ahlu wa tabi'ahu amalu wa yabqa ma'ahu amal liannahu sayarji'u al ahl wa sayarji'u al mal si goɗɗo maayi jokkaymo yatba'uhu thalatha maluh wa amaluh wa ahluh jawdi ndin ɗowtemo haka gabo en nakaari minen nde koko wurɗa min marno haaju e ma tawde noon hande ruhu on iwi ka ɓandu menen hande kadi joni min ɗotima haka damal gaburu ɗo min yiltike yimɓe ɓen kadi wi'ira noon luttida e golle maɗen hulen Allah ka ɗaɓɓere men hulen Allah subhanahu wa ta'ala ka ɗaɓɓere men anden santimmo ɗaɓɓirɗen mo tawata hino harmi yawmal qiyama en ninsitoye
ñande tawata Allah accanam mi accanima nafata ton ñande o mo janfiɗa tawata ko baraji maɗin woni ko o ƴettoyta haray en torondiri wata en janfo allahu taala ala wa alam. Assalamu alaikum. Be numéro mun sakkitori 1384. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum on jarama de. Na lato? Awa min ko landal mi mari do par exemple wonani wona si goddo yiidi e mudi mun ni donc haray ñalorma on ni parce que haral a juulude resanta non kaka juulta don resanta hara wona liquide no yaltude donc wonda juulde don hara darni juulgol are ko honno hare wadirta ko ya kon lannita juulde nden ka sa gayni hare ko ya fuddito juula. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Hiɗen andi no jeeya e sartiji ɗi tawata ko sartiji ɗo yo goɗɗo arde juula ko wi'ete kon izalatu najasa. Annajasa imma an yakuna hadasul akbar aw hadasul akbar aw hadasul asghar. Si tawi ko hadasul akbar wono janaba oɗo ko honnon ko yoloto. Amma si tawi woni ko hadasul asghar oɗo ko honno wono bawle oɗo ko yo laɓɓintino. Joni masalan goɗɗo si o fuɗɗike juulude no landal ngal ariri noon o fuɗɗo juulude tawi adi yo o fuɗɗo juulugol o wonduno e moodi makko ma o wonduno e sonna makko. Joni noon e nder ko o woni juulude ko o wona e miijitagol ma seytane ara sowon sinamo o miijito haa o santira yani ko ɓowri yalti e makko ko honɗum wi'etenmo koyo o taƴu julde makko nden o yaha o laɓɓintino o ara o fuɗɗito julde makko nden madama siko mani madama siko wasi si tawi ko goɗɗel e ɗeɗo ɗiɗi haray yo andu sartigomo ɓe wi'i e sartiji ɗi tawata neɗɗo on no duwaɗi timminde ɗin jeenayi hino jeeya e mum ko ɓe wi'ata kon izalatu najasa. Si en daari kadi ka deftere men al akhdari karmo kojo on himo yewti en ton fiiɗin ɗon piiji si tawi woni heɓi on tigi ko honno on tigi gerdata. Allahu taala ala wa alam. Ɓe numéro mum sakkitori ɗo ko 62 28. Salamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. On jarama toon. Nala toon hajjan hiɗo e jaam. Alhamdulillahi usayno jentiɗo. Awa min fayda ko mi salmini ustad mbeɗa weltaniɓe wamo wo ala ko Mouhammad Alpha Marila haray ko ustad Abdallah min falno hendade. Naam. Mbeno mi wawali ɓe hendade e téléphone an no majje ɗe balɗe ɗo harim ɗo falno so tawi ɓe connecti ɗon ne ɓe wallalan ha min humpodira yande saabi Allah ko ustad Alpha Marila Paris. Awa gasi si ɓe ga aray yaray ɓe nani joni aray ɓe contacta inchallah. Awa ɓay noon ustad Amadou naatiɗo harim ɗo falno yewtude seeɗa par rapport e question o mo Allemagne ɗa. Naam. Ɗen ɓay ustad Amadou no ɗon miɗa andare ko ɗum ɓe falno ɗumannade joni haray min accitana ɓe ligne mba haray miɗa ɓurtaminade ɓe gaynana en ɗon ne haray ko ɓeytugol no seeɗa ko ustad on ɗumanni kon ka si question jiɗinɗa ɓe Allemagne haray assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɗon wawi wonde ka ligne ɗo mi udditana ɓe ɗo aray mi acca on ka ligne ɗo noon kadi inchallah. Min ka ok aw mi acca onon ustad Marila en ka ligne ɗo mi udditaniɓe ya ustad Ahmadou Ba. Salamu aleykum ustad Ahmad. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Naam. Ara mi salmini musidɓe wonɓe gaaɓe fof fil haqiqa mi weltanike ustad Mouhammad Salih Espagne ɗon kadi mi anditali ko kamɓe ni haray ustad Alpha Marilla kadi mi salminiɓe inchallah si tawi duɗal misra ngal no ga ala ko duɗal likilɗe wowla ɗon haray mi wattilannal ngol ɗon e sooke mum min mi rewta e tun seeɗa e mustala al hadis ji son gayni inchallah cheikh jasakumullahu khayra. Amin ustad haray ella ala mi falten hara ko ono ɗumano to mi haray min ko landal gotal ngal mi nanno sakkitoral ngal fii ka o landi
fiiɓe poyentoɓe ɗa sinami faayu ko wonde manna hiɓe gollude société ko goto jogui téléphone ko on siɓe hewti o nodda ɓe anda leer mo ɓe fuɗɗi on so gayni ɓe gayni gollude o noddita kadi ɓe ya anda leer mo ɓe gayni o ɓe poyenta ɓe joni noon mbimana komi faami konko on poyento on noddowo ɗon ko siɓe lanni o habbo leer goto ne sinami faayi si o noddita ne hajja nam min haray nomi famiri noon oustad haray ɓe wi'i wonandema kaɓe gollata ɗon ine woodi poyentowo si ɓe acciti e 17 heures o maɗum e 5 heures on himo accude ha 18 heures yona o poyenta ɓe kamɓe ko e 18 heures ɓe acciti tawa ko e 17 heures ɓe acciti min haray ko noon mi famiri landal ngal si tawi noon kadi woni landiɓe ɓen hiɓe ga haray ɓe wawi ɓurtude yani feññinalngol en landal ngal karamo koɓe men ɓen wawa e jabanade no ɓuuri e labirede e ɓuuri e laaɓirde min jaɓata ko ɓuri ko yotɗon kon ɗon gasi joni oustad amadou en ara hajji en ara gaccitali oustad amadou nani jogata ɗo ɓe ɗo ha satta iɗo wawi udditande ɓe yaɓe ɓurta en ɓangintinande ɓammet har mi udditaniɓe kono ɓe yalti har noon mi udditaniɓe kono ɓe yalti no gasa ɓe natto e joni Mohamed ɗaga miɗo ɗo ɓe yalti ɓe landiɓe landal ngal ɓe arti abbe mi udditana ɓe ɗo ɓe ɓeyda ɓanginande en ɓe makatede Mouhamadou Diallo assalamu aleykum waleykum salam rahmatullahi ɗo nande nam no nanade ɓe maki on ɓanginamɓe seeɗa fi pointugol ngol ɓe famali moƴƴa si tawi hara ko onon woni pointude ma so tawi ko pointayɓe ɓen woni pointude hara joni onon famineɓe ɗon ok kamen woni gollude ɗon komin africaine ɓe jowo no minen ɗo africaine ɓe ɓen jowo ɓeɗen tawa e nder groupe aji jeego donc groupe kala ko almanje woni hoore groupe on ɓe yahay ka gollete ton ko montage ne waɗata nde yaywa noon e wonde ara kono 500 kilométre ma 800 kilométre nde yeeñe lendi ne garti wo e vendredi donc on fois gaytaje ɓe on ko on hoore groupe ɗon ara ɓe jonnimo téléphone on téléphone ɗo wiɓe connecté e ordinateur ji maɓɓe ɗi leer momen fuɗɗoto on o tampa e leer momen accidi on o tampa mais kanko nawo julɗo ko almande nawo julɗo fewi woɓɓe maɓɓe naɓe fof kadi waɗata kono woɓɓe maɓɓe mi watta wiini hinni nde wonde ɓe ɓeydorde 30 minutes à 1 heure de temps e maɓɓe ok joni so tanti ko fimam o fof woni waɗande nde wootere eyi si lettre aroyi ko ɗontude par mois ko a ndaari numéro bawtede ko golliɗon ɗon koto du santé ko golliɗon ɗon a contrôle moƴƴa watten yimɓe tawi waɗi woɓɓe maɓɓe no waɗorde ɗum ɗon ɗuuɗa kono hiɓe wadde par ce que téléphone no mari GPS ɓe wata ɗuman ɓe ari koye kaydiji windete ɓe changi ɗum ɓe joni ɓe jonni téléphone on fin andugol ɗini hawri ko ɗon ɓe a waɗi hara wona accugol kadi ha tuma kadi ga hewta ka firma si winda leeron ɗum fof ko fi contrôle gol ɗum ɓe waɗiri ɗin téléphone ji ɗon mais toujours woɓɓe maɓɓe no ɓeydude inerɓe ɗon kamɓe nonnaɓe julɓe kamɓe hooreɓe groupe aji ɗi nam hajjani ɗon noon question men nanimo question ɗiɗaɓo on mi nanano arano mo ɓe attino landade ari ko ɗiɗiɗi e oustaz sali en ɓe feƴƴinno fi question ɗiɗaɓo on ɓe maki ɓayra oustaz amadou no to on no hari men nanano mo mi nanani harno téléphone o no coupude seeɗa ok ko neɗɗo men suka wonɗo gollude e clinique ta sonnaɓe yahata ɗon ara ko fi sonnaɓe ɗum donc sonnaje yehi toon fi visite ko visite sonnaje on hawrodiri himo hoori kanko gorko on nani wadduɗo yewtere o waɗi honɗo sonnajo harimo hoori o visite mo ka clinique nanal ɗon kanko gorko on ko docteur jo aha ok nam ok fami kanko on ko docteur jo donc sonnajo o yehi toon noon o visite sonnajo on tawi noon himo hoori non garti e lala moƴƴe tere ko yiɓe sonnajo on kon est ce que ɗo to ñallal makko ngal korka makko kan taƴƴi taw boni few ka bonaali ko honno o fuɗɗitoroyta kadi jewti ko
honno wirtata si yimɓe woodi o duwata wadde ɗum ɗon ka ko honno wirtata merci ellala haray miɗo wattude hoore oustad Sali en ko ɓe jaabi ko ndaɗen question mo arano ɓe yewti fi telema kala ko yowodiri e fi jamfa on ris on ɗon min nani ɗon oustad en ɓe maaki ɗon ala fus ko ɓeyduten ɗon ɗen kala ko yowodiri e jamfa haray ko ɗum ɗon joni noon masala on kon to woni masala on no woni hoore gollidowo neɗɗo wona julɗo an e makko iɗo gollude wona julɗo wonɗa golludude mo joni haray ko min e haqqilleji am ɗin haray no ɓuri hanude taw ka innata kañum on ɗon ɗen joni si tawi himo wawi sendindirdema e groupe on hara poyentalima lermo a gollaɗe on ɗum ɗon wawata wonde ko foppo woni poyentude wano no yinnirɗon noon globalement o woni poyentude fof hollamo an ɗum ɗo welatama si tawi hiɗa andi no woodi e nder groupe ton ɗen wonowo chef hara on ɗon so ari ko nder ko golluɗon kon o poyentata on ay ɗo ko leyɗe bortuɗo kala groupe mo inɗa ayɗa faala tawtude ɓe salotako inna joni ittela e groupe kaarijo wattolla e groupe kaarijo haray ko on ɗon mi faala golludude mo donc si tawi ɗum ɗon fof wawata gasude haray hande kadi koyon andu leer mo ɓe ɓeyditi on ka hoore ton ɓe ɓeyditani on mo kono on yiiɗama wona onon jeeymo par ce que on gollali mo joni haray son hendoyke salaire mo on iɗon andi leer goto ko jeli yoɓe eɗo wawi ittude ɗi yalti noon kam mbuni mon joni noon goɗɗo go haray min masala on haray ko hawa berɗon mi wawata ɗumannade haray noon mbawi sagama ɗen hiɓe toon ɗen haray mi wawa en ɓeytande e ber ko yowiti e masala on ɗon ɗen haray ko ɗum noon amma fi ka visite ka docteur ji on ɗa e joni tawi masala on oustad Ahmad ɗa hiɓe ɗon joni haray men ala fof komin ɓeyta ɗon ɗe haray assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullahi hajja miɗo wajetude konngol allo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah o addi kon juste ɓayi en andintinande wona fi wallahi sikke o ala taw mi waɗa tagdim oustage uɓe wonɓe ɗo ɓen fof wonɓen e jannande ka duɗal ga haray wallahi ɓe weltaniɓe fof na o ma o ko yewtanten kadi piiji seeɗa ko fiiɓay haray sikke o ala hiɗen anndi no enregistra hiɗen anndi kadi si waynodira magga jama on fillitoto ko feƴƴi ga kon haray mi anndintina taw ko adi kon hadis man gasha falaysa minna himo ari kadi man gashana falaysa minna ala kullin hadis on ko imam muslim fillimo e defte goo kanko woni hadis 146 e defte goo kanko woni hadis 100 ko imam muslim wona imamul bukhari wonande fi tawoɓe goo nano e mana waɗana en sabotage yewtereji men ɗi ɗi mun ɗum haray hadis kadi ka nela Allah sallallahu alaihi wasallam maki ɗon idha mata ibnu adam on ɗon haray ko ibnu hibban fillimo kañumma imamu tirmidhi wala haray ngosengo ko noon mi andintinta amma ko yowondiri e fi titigi on wono on mo tawata ɗon visitade yimɓe sonnaɓe ñalorma suumaye haray hiɗen mari piiji goo kaka gawaid yiltitoɗen mana ka usulul fiqh ko piiji ɗiɗi woni e makko awalan si tawi kanko wonɗo e visitude on ko darura e makko ko matun o visita safe goɗɗo goo ala visitayɗo si wona kanko maɗum titigi on domaine ɗon ma nden saare ɗon ko kanko to woni spécialiste on ɗon domaine haray ko ɓe wi ka gawa ka usulul fiqh wondema ko dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih joni duñugol lorraji ɗin hikkinte yeeso poɗugol nafaji ɗin donc dandugol kadi wonki haray koko ɗaɓɓira ɗen jomra subhanahu wa ta'ala no wi'a man ahyaha fa ka annama ahya an-nasa jami'a kala gerɗo ha soovi wonki no yaso soovi adna on fof eɗen andi lesi goɗɗo nawni ko ma gereno ñawdire ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ɗum e nelaɗo mum on sallallahu alaihi wasallam haray gon sengo ɗon ko wiyeten si goɗɗo go ala haray no wodani on ɗon visitugol e alla fus ala e muɗum so en landi karmo ko ɓen ko ɗum ɓe yettato en haray e dalil ɗimmo on ko honɗum ad-daruratu tubihul mahzurat haray si lorra ari haɗaɗi goo ma waɗe haray ko ɗum ɗo ɗe woni jaabowol ngol ɗon ɗe amma noon si tawi
ko standard tawata clinique hoyno ɗuuɗi visita e ɓen no heewi haray gorko julɗo aslan ta ho kala sili ko haani ko sonnaɓe haani ñawdugol sonnaɓe ko worɓe haani ñawdugol worɓe sinaka jihadiji tabiti fewndonaa Allah sallallahu alaihi wasallam jihadiji go si wulino ha sonnaɓe go arayno wallito ka ñawdugol barmuɓe ɓen kono yiɗon ko cas exceptionnel cas spécial donc haray noon si tawi ɗum ɗo wasama tawi joni cas compliqué keɗo sattede waɗi ha tawi ko gorko tu woodi ɗon ko ñawda haray ella o ala ko on ɗon haray wata ñawdude wondude e yo yamire hulgol Allah haray ko ɗum noon de donc arten noon joni est ce que suuma e makko boni ka bonali si o ñawdi o ndaari awra sonnajo on ma o memi sonnajo on mbeleɗe heɓike e ko o memi sonnajo on ko ndiya yalti e makko fal aslu butulanu sawmihi haray lasili on korka makko kam boni ɗum ko bi ittifaq sikke wala e muɗum so geri masiyu makko yalti foti o ndaaru debbo ma o fijirmo ma no gerdi o ton ha ndiyan yalti e makko kanko gorko on haray korka makko kanka boni amma si tawi korka kam bonali tigi tigi on tawi kadi no wirɗen noon o ñawdir bi darura ko fi feere ala tawi ko ma o ñawda o ñawdi haray ɗum noon ko wiyeten ko ella ala e muɗum haray wallahu a'lam wa inchallah haray ko nommarɗen ko yewten e mum wa jazakumullahu khairan haray weltanike ceernoɓe fof nder ga wa barakallahu fikum non maaki sonnajo on ko maaki wo goɗɗo si yiide moodi mum ñalorma o gayna noon o looto o ara juulugol noon ko juulata ɗon o santa noon hara ndiyan no ilde seeɗa on tigi noon mi faala artude on ɗon sonnajo haala tan mo mari alhaaliji ɗiɗi alhaalul awwal ha alhaali ara noon ko oustaz Masalu jaabi kon ɗon en ala feƴƴude ɗon si o ger hara o miijiti ma o ar sifa ɗum noon dal miijo nanga mo ha hara ko ɗum provoque yaltugol ndiyan ɗan e makko ɗon feƴƴa ko oustaz Masalu ma konko noon woniri ko ɗum noon ko ɗum rewete amma noon si tawi o sikkiti tun ñaawore makko ko ñaawore sikkitiɗo itti hendu ñaawore noon sikkitiɗo itti hendu ko honɗum par ce que taw mi andintina gayida molnaɗo ɗo taw yen feƴƴuɗe kulotirgol ɗe landa ɗon haray ka landale mana ka sharia men figu on ko masako e piiji nayi karamo ko ɓen fotti goo on ka deftere Allah ɗimmun ɗum ka sunna nelaɗo tati on ka al ijma ka karamo ko ɓen fo fotti ton nayi on ka al qiyas ko eɓɓa e ko feƴƴi kon jon noon ngal landal ɗon e wi masala ara noon ko oustaz Masalu jaabi kon ko noon woniri amma noon joni ɗimmun ɗum si tawi on sonnajo hara joni ko ndiyam batte ko yiide oya kon o santino yaltude e makko donc himo mari ka toujours alhaali ɗiɗi inta yaɓɓanat so felliti 100% ndiyam no yaltude e makko o felliti 100% ko mani woni yaltude e makko haray ɗon kadi alhaali makko ko yo accitu julde nden o yaha o looto fi honno sabu julde nden sellata e ɓaawa laaɓal ɗon gasi joni noon alhaali makko ɗimmon ko honɗum o sikkiti ma o santu tun ka hoore makko a wi ayno jippadeyo kono o fellitaali ha alhaali makko on ɗon ko yo kontin julde makko nde ha o salmina o mara kadi probléme dalil on ko honɗum koko min noon kon ko al qiyas ka qiyas nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam goɗɗarno ɗon wiiɓe a nelaɗo tigi no wani lan wasimiɗo ittude hendu a wiya mi nani hito hendu e an ko honno mi watta nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki accu ha nana hito ngo sa nanali hito ngo wona ya kontu ka hoore ma a itti hendu no woodi piiji hewɗi ko cheytani arata sikkintina en e tigi tigi on fiya sikkito dewal mangal ma sikkitoɗa diina kan sikkitoɗa est ce que tigi tigi mi itti hendu ka mi ittali la jaabol ngol ko honɗum ko hinayo on tigi jaɓu sikkitagol ngol dalil on ko honɗum ka gawaydul fiqhiyya ɓe wi al aslu baga'u ma kana ala ma kana aley lasili on ko heddagol on tigi e ko o wonno kon e muɗum kon won lasili on puisque himo laaɓi fiitin himo sikkiti si salligi boni ɗum ɗon nayo considére salligi on boni khilafan lima ata bil akhdari imamul akhdari ka deftere makko
kanko ko wi ko man shakka o mo sikkiti fil wudu e salligi wajaba alayhi waɗɗikemo karamo ko ɓe luttuɓe ɓen fof ɓe ni laa limaga sabu ɓe wi ko gawaidul fiqhiya al yaqinu la yuzalu bi shak ko fellitiɗa kon sikke wata ittude ɗum si hiɗa felliti na yo sikke ittu ɗum ko noon no ɗa fellitiɗa salligi sikke ala ka mari ɗon place fi duñugol salligi ma la donc ko wanno noon no nelaɗo ma kirani oɗa noon kadi joni sikkitiɗo wondema si o ittu hendu toña ɗuma nelaɗo ma ki accu ha nana fellita oɗa kadi sonnajo juulu ha gayna few salmina sina hara ɓuuɓe fellituɗa hay hunde fawakimo donc ko sifa wano ni ñawoje ɗen ko selli kon e muɗum tigi tigi on julɗo on hina yo jaɓu watgol hoore makko position sikke ko ɗum ɗon gawaidul fiqhiya en nafata en no gata noon goɗɗo ena oustage gawaidul fiqhiya men nanalo walla ɗon fi hadis maɗuma gawaidul fiqhiya ɗe fat koka hadisaji nelaɗo kadi karmo koɓɓe waɗɗe istinbat ko daliluji selluɗi dalɗinorteɗe e muɗum wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallam namo sa awa on jarama albarka boy yalla yo bon ko ɓuuri e moƴƴude hara min salmini ɓengurende ma ɗum aray ɗon kadi joni mi udditande ɓeeɗo kadi inchallah waleykum salam on jarama ko yajja na wala toon jam to alhamdoulillahi ɓengurende ha alhamdoulillahi no muñña ustade ne jentiɗo allo ustad on jarama waaleykum salam wa rahmatullah barakatu on jarama de hiɗon e jaam jam tumode alhamdoulillahi honno hannde mi mara question ko min nodduno vendredi feƴƴuɗo posé o question fi juulugol ngol vraiment réponse mon on wallime moƴƴal barka ko haalangol ɗon tun hari ko jarnugol ɗon tun battani ɗum ɗon allah jarama alhamdoulillahi rabbil alamin ɓurten wallirde no moƴƴiri allahumma amin mbi woni haray wiya yette baɓɓe ɓe wattu suyila ɓe ɓurta ɓattagol ɗon kadi ɓe ɓurta famugol koɓe famali koɓe famali kon yette baɓɓe ngo karabo koɓe men ɓen awa awa joni on jarama ara en waale awa allah jarama wa rahmatullahi taala waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu ara min landal ngal tigiri ko fii ko nigaɓo ɗa ara la landi ɗon ustasi ɓen fof wonɓe nder gaɗen si ɓura uti goɗɗum konngol allah ngol goɗɗo ko kadi ya jangga ha moɓidira defte buy inna joni ɗo wawi jokkude ngallatal ɗo ɓeɗo ɗiɗo ko konngol allah ngol ko ɓurana wi kon e jannguɓe goo kadi suuti e defte goo hawtidirini tawa yarde gallatal ko hongo duwa tigiri jokkede ma yewtede fimum toujours si fottama e bayanaji ɗi toujours mi nanayi siɓe oustas ɓen si addi lattal ko ɓe nan ɓeɗo kadi no addi ngal ɗo lattal ɓeɗo ko homɓe ɗum ɗo kadi ko hontoɓe joɗiɓe janggi ɓe suuti ɓe yeddi konngol allah ngol ma ɓe yedda konngol allah ɓeni kadi tawa rewde ngol lattal ɗo gara no dagi ko ɗum ɗo ɗi landal ngal aranal ngal ɗiɗaɓal ngal enon leñol men ngol ko hongo dagi ko diina waɗangol e fatwa innugol mi waɗi fatwa haray wassalam haray min on fii ko maako ɗon ɗon kon hay gooto duwaka yeddugol konngol allah subhanahu wa taala ɓayno haray oustage men ahmadi ɓe ga kamɓe kadi ɓe wawi ƴettugol yewtere inchallah gooto duwaka yeddugol konngol allah subhanahu wa taala ɗum ɗon gooto duwaka amma waɗugol fatwa hino jogii ko tawata ko hususiya neɗɗo waɗowo fatwa go'o ko ma o wona jogiiɗo gandal ɗiɗi ko ma o anda karamokoɓe nayo joomiraɓe mazhabuji ɗi nayi e joomiraɓe gande ɗen ko honɗum yewti e ñawoore kala landal kala ñawoore mum amma fatwa e ko wonɗen e wadde ɗo siko ɗum ɗo haray considéra fatwa haray inchallah ustaji ɓe men ɓen no ga kamɓe kadi ɓe wallitoto en ɓe jabano en amma min haray komi andi kon gooto wawata waɗude ijtihad ka qur'ana allah subhanahu wa taala amma si tawi kaka fiqhu ka sunna siko hadiseje ɗen no ndaare siko hadise on ko selluɗo e si hina selluɗo est ce que o mawquf est ce que o mawdu est ce que o marfu est ce que o hasan est ce que o hasanun li khayri est ce que muttafaqun aleyh ɗum ɗo fof eɗen mari yimɓe ɓe tawata allah subhanahu wa taala hino okki ɓe gande okki ɓe ɓerɗe ɓe tawata kamɓe hiɓe waɗi amik
hiɓe muti luggi eɗen fannuji ɗon amma qur'ana allah subhanahu wa ta'ala konngol allah subhanahu wa ta'ala haray ɗum ɗon on goɗɗo duwaka yani waɗugol ɗum ɗon ko wiyete kon ijtihad e yamirore allah nde subhanahu wa ta'ala kono hande kadi ɗen jogii yimɓe ɓe tawata masalan a wiyeɓe qala rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nelaɗo maki ɗum ɗo ɓe wiya menen men nani oustage kaari no wowla ɗum to haray ɗum ɗon fof kadi koyo jama on wattanila kono haray oustage men inchallah haray ɗen toriɓe yoɓe ƴettan en konngol ɓe wawa jabanagol en ɓe mawɓe men landiɓe ɗo ɗe lande maɓɓe ɗo ɗiɗi si tawi woni hiɓe nder ga nam hiɓe nder ga oustage ahmadou salamu aleykum awa jasakumllahu khairan wa aleykum salam wa rahmatullahi hajja joni haray hajja o wallitoto en ɗon hara landiɓe yaltal taw hiɓe ga ok haray on andi wowlugol taw fi landal faamugol landal ngal ko feccere jaabongol haray min mi faamal taw yoɓe sifano en misal ɓe maaki joni qur'ana ari woɓɓe ƴetti e defte goo haray ɗe landitoɓe yoɓe addan en ɗum ɗon direct fiyo en fof heeɗiɓe en yen faamu ko hon ɗum on say ndaren si ɗen andi wowlen si en anda kadi haray feƴƴinen ɓe ko karamokoɓe meɗen ɓen nam a on nani onon landiɓe ɓen ɓe numéro mum sakkitori ko 96 e 85 mi anda ko Alpha Oumar Holland salamu aleykum oui nam aleykum salam wono ko nigabu tan waɗugol ngol ko yeeso nigabo ngo yimɓe mo inni ko aya ɓurada cippi fimu ko allah yewti ko deftere mum woɓɓe go inna addira inna no tawa e suumugol tout haa ko yeeso ma ngo tawa yaltinogo e newe juuɗe ɗen ɓeyna woɓɓe go no ɗettiri ngal latal ɗon siɓe ngaari so donc ɗum waɗi mi muuliri ɗon ni ok joni haray on jarama ko landal ngal min faami ko hono landorɗon haray ko adi kon taw mi andintina enen heeɗiɓe fof ko won wiyete nigab konngol ngol ko nun e gaaf e ba min nagaba yangubu nagban e nigaban istilahu mum on ko alghimar التي تودع في وجه المرأة كلينشو واتيكم كياسو سنة جون في تقوط يومو عندي تكو همبني كنويتي النقاب جونون هرا يجتالي كرمكوبة قربة انتوودة منانا تدو أستاذ مسالو إسبانيان دون هرا يالا بيدان بغاندالي بسيفوسا ونفو في مودون وني همبو وانا شيخنا الألباني رحمه الله Sheikh Usaymin e Sheikh Bun Baz en mi hewanande ɓe wala fi ɓeɗoɗe harayta yejjitu ɓeeɗo kamɓe taw ɓen cheikhuɓe Sheikh nal Albani ñande faati Sheikh Bun Baz maakuno nde ñande ɓe maaki mi andita e hoore leydi ndin ɓurɗomo janngude sunna nelaaɗo onon siforten ɗum ko fiyen faam ko nde yewde kon ɓaaɓe maaki ɗum jama on fof ngalɗi fota joni Sheikh nal Albani ko e leydi go ɓe faatoyi ɓe jannguno moƴƴa Madina ɓe wuuri Saudi ko ɗum addi ɓe yiwu Saudi ko fii o probléme mo landi ɗon ɗo tigi tigi fii nigaab karamukoɓe wonɓe Arabie Saoudite ɓen fatwa maɓɓe on sa landike ɓe fii sonnajo yeeso ngon ko ɓe wiyata koyo o waɗu nigaab hinayo fof si yiye e makko si yiyama e makko hino harmi koyo fof o suuɗo kamɓe ko ɗum ɗo ɓe yettoma Sheikh nal Albani o wi kanko himo tawti wiɓe juɗɗen e yeeso ngo yalta e fiika naafiilooje naafugol ɗiɗɗiɗe e naafugol darɗe nooga ki masalaji ɗi joni hakkunde maɓɓe ɓe gurgurni haa tawi ma o yalta Saudi few eɗen anndile ko ganndo si woni Cheikh Bun Baz tigi maaki annda ɓurɗo mo anndude sunna e hoore leydi nde ñande en anndi ko ganndo molna ɗon Cheikh nal Albani donc anndingol on taw haray ko masalaji ɗi karamokoɓe ronki hakkunde mum enen ɗo e wata ɗi taccude jooni noon mi arta dañawore muɗum e Qur'an ko wonnum ari toon suratul nur o e suratul ahzab suratul nur jomra subhanahu wa ta'ala o wi waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin
wacci hakke minni fatwa ko si tawi mas'ala ariɗo wano joni mi jonna exemple on mas'ala fi assurance e nder goɗɗo landike men ɗo fi assurance mayde fi assurance auto jon noon goɗɗo daroɗo hara o meeɗa nande karamo kojo no woola fi ɗum o harminama o dagina on ɗon o waɗi fatwa kono amma enen ko wolten ɗo kon sifa wana ko min mi wolta ɗo minna cheikh Ousaymin wi ma cheikh Bun Baz wi ma cheikh Haji wi bon mi fillitoto woni karamokoɓe wowli ma ɗum wi'ama ka akhdari ma ɗum wi'ama ka sumruddani ma ka lawwal e sani sifa ɗeɗo defte wala ko windi ton ko min haray na fatwa mi waɗi ko wiyete an naql eggugol mi fillitani on ko karamokoɓe goo wowli ko tawata woɓɓe mo wawata hewtoyde ka windi ton min noon Allah newni mi hewti tan mi fillitano ɗon haray sendodiren ɗum ɗo moƴƴa fatwa on ko addugol kesum ko wiyete kon al ibda wal igra addugol nouveau tacca donc ko tawata no wano masalaji bu no wodi fewndonela Allah sallallahu alaihi wasallam hardi ala e façon wano te wa sifa ɗimpiiji wowlugol sifa ɗum noon ko fatwa wiyete sina hara mi nanir karamo kojo go mi fillo min nakari wi ɓurɓe en gande ɓen hewtuɓe ɓen darajatul ijtihad amma enen ko wonnen jabagol kon hakkunde men ɗo ko ɓuuri hewde kon ko tawata en nani ma en nani no jaaɓe soit e télé ma e yiye deftere ma ko sifa ɗum noon ne ɗum noon haray wiyata noon ko fatwa haray koyen jaɓidiran ɗin gantoji ɗon ɗe jaɓidiren kadi ko faljete kon ka faljawo kadi wurtanteɗon kadi inchallah en fof hay goto e men seytinta ɗum noon par ce que ko gonga wonde ɗaɓɓitude fi yiitu wallahu alam wa sallllahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. haray accon hakke e ko fi ko oustaz en maki ɗo kon en andi ɓe wi'ay e ɗengal pulal laaɓungal ɗaɓɓowo goonga e ɗaɓɓitowo goonga wona gootum neɗɗo si tawi woni ko goonga o woni e ɗaɓɓude kala ko o naniri goonga on o jaɓay o welto no ɓe makiri ɗo ni amma si ko kanko ko goonga woni e ɗaɓɓude si tawi goonga on iwri ka woni wona e makko iwri o jaɓata wallahi uqsimu billah kala neɗɗo yewtiraɗo Allah daali nelaɗo maki o yewta goonga o sali jaɓude ma o seytini oɗo haray wona fi Allah woni e noddande haray ko hoore makko woni e noddande haray ko e hoore makko woni e noddande amma si goɗɗo falji o faljitama o seytini ko o faljita kon haray yo o darto ikhlas makko on darta no nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no ɓe wonirno noon so tawi ko noon kamɓe ɓe wonirno haray ko ɓurtugol tun sembingol kamɓe ustad ko ɓe maki kon si goɗɗo faljitama wallahi o seytini ko o faljita kon haray min miɗo wi'a haray ko woni e janngude kon ma ko woni e ɗaɓɓude gandal kon haray no mankanimo si tawi tun woni ko fi Allah o woni e waɗirde so o faljitama wallahi haray o ɓeydike par ce que haray o heeɓi gandal o andintinama ko anda ko yejjituno ma o andinama ko andano allahu taala ala wa alam. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Min ila mari ɗo question goto ko par rapport e julde nden. Na. Wano julde alansara nden par ce que mo ɓe inni wo mo naati e nder juulirde ko ma o waɗa darɗe ɗiɗi. Na. Si tawi noon on tigi naati hara tawi hiɓe darnude juulugol alamsara o on tigi juulida e maɓɓe si gayni yoɓita ka ɓay après kadi ɓe inni après alansara o hay fuy wattetake ɗon haray on tigi yoɓita e ɗen darɗe ɗon ɗiɗi ka haray ɗen ɗon ɗiɗi ɗumannike feƴƴiri on tigi ɗe darɗe ɗiɗi ɗe on tigi duwa waɗugol ka ko ɓeynata kon tahiyatul masjid si tawi woni mi faami moƴƴa ko ɗen tigi aynam joni haray masalan si tawi goɗɗo naati e juulirde juunugol waqtu farliɗo mo on hiɗen andi karma koɓɓen yewti en wolandema tahiyatul masjid ko sunna yani kono wayi wasi goɗɗo ari ka on tigi himo duwa waɗugol honɗum salmingol tahiyatul masjid ko comme salmingol ɗo yo natugol jooɗo
joni no masalan nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ñande goo hiɓe wadde hutuba sahabajo goo naati ɓay sahabajo on naati nelaɗo landimo e ene a juuli darɗe ɗiɗi o wi o juulali nelaɗo maaki awa yo juulu darɗe ɗiɗi hikma ko nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam waɗi ɗon kon o sunna ɗo ko sunna mahzura no fanɗi hande e imamuɓe men waɗoɓe hutuba ɓen tawa goɗɗo naatay ɓe kupa hutuba on ɓe lando on ɗon haray hino woodi waɗoɓe kono haray kadi no woodi buyɓe tawata no gasa hara no woodi sabu kadi ko haɗi ɓe waɗa karama ko men ɓen wi'i wono kanko al usaymin rahmatullahi alayhi o wi ko hikma jano nelaɗo sallah sallam wi'alimo hey juuludare ɗiɗi si joolɗa par ce que no gasara o joolino adi yo hewtude toon yani place ka nelaɗo yimo ɗon nelaɗo landimo e a juuli darɗe ɗiɗi o wi o juulali nelaɗo maki awa juulu darɗe ɗiɗi hara kadi on di koye hayfi nayo juuti ayna joni noon si tawi goɗɗo naati e juulirde himo faala juulugol yani ɗen tahiyatul masjid o tawi farilla haray farilla on no mari doole ɓuri ko wiyete kon sunna on haray on tigi ko yo jokko e farilla on haa o gayna si tawi no woodi ko o ɓeyditata o timmina waqtu makko alansara on haray amma ka juulitoygol darɗe ɗiɗi ɓaawo alansara ɗo hino woodi karma ko men buy ɓe tawata hiɓe yewti en wonandema si alansara on juulama haray sunna goo tigi tigi on duwaka juuliteede ɗon sunna goo haray on tigi yonnitor wonandema waqtu alansara mo o juuli on hara o ɓeydaali ɗon sunnaje goo kono kadi hino woodi karamokoɓe goo wi'uɓe wono umar ibnul khattab himo wi'i hino sella ka goɗɗo juula darɗe ɗiɗi goo ɓaawo juulugu makko alansara kono haray ko ɓe wi'ata kon ko ɓuri ɗuuɗude kon ko ɓura jicceede e mum kon ko ɓura gollitireede kon si alansara on feƴƴi juulama haray wonayi on tigi waɗituɗon darɗe ɗiɗi allahu taala ala wa alam haray ɓe karmakoɓe men ɓen no gaa ko ɓe wi'ata kon toujours goɗɗo yo wowlu haa ka o anndi ɗon wota o feƴƴu ka o anndi ɗon si wona ɗum o majjina e hoore makko o majjina luttuɓe ɓen haray min haa ka mi anndi ɗon wonandema si tawi goɗɗo naati tawi julde no juuleede siko fana alansara ko yo o wallinta ho sunna on o juula farilla on haa o gayna si tawi no woni ko fana eɗen anndi ɗum noon ala yani lurral ala e mum ɗawa ɓeyditude ɗon haa ka Allah nonanma o amma ka asr haray ko ɓuri ɗuuɗude kon ɓe wi'ay yani ɗon waɗataake yani sunna ɓeyditugol darɗe ɗiɗi ɓay noon haray karama ko e men ɓen no gaa ɓe waawi en ɓurtude yanñande ɓurten faamude inchallah haray gooto kala e men no tora heɗitagol hara en hawjaali sabuna ɗum ɗo ko huunde nde tawata ko huunde nde waaweten nafitorde e duuɓiiji buy kadi waawa nafitorde e mum ɗen tori Allah subhanahu wa taala yo faami en dina men kaw newnana en gollitirgol si tawi woni ustasiɓe men ɓen ustas ahmad bahi ɓe gaa hara yoɓe ɓeyditan en e ko Allah subhanahu wa taala faamini ɓe e fii mum kon allahu alam wala mbari kadi landal gooɗo wono toujours ka on fana ɗon on alansara ɗon si tawi noon par ce que min koko binde juulirde mi gollata donc wonde goo surtout fewndo ɗo hara fana on e alansara on no hikkodiri moƴƴa surtout hande kadi ka jumma ɓe juulay ka juulirde e 13h genre 13h15 non alansara on kadi ɓe juulamo genre 14h15 ma ɗum haysina hande o juma ɗo ɗeyal jour ji fof kamɓe ɓe feƴƴinali ɓe yiltitali julde e fana nden ko e 13h15 ɓe juulata donc si tawi min mi accay wonde hay 14h mi yaha mi yoɓa fana an on mi juula noon alansara on joni noon wonde mi yaha mi tawa ɓe darni alansara on haray komi anniyo ɗon ko alansara on min juulidata mi yoɓa fana on après ɗum ɗon ka komi anniyo minna ko fana o mi woni yoɓude noon mi juuloya min alansara on ayna wono si tawi woni masalan goɗɗo ari ka juulirde o juulaali fana
tawi ko alansara wona e juulede joni haray ko honno o gerdata wono karama koɓɓe yewtiri en noon haray ko ɓuri moƴƴude kon ko yo o anniyo wonandema kanko ko woni e tawtude imamujo on kon ko honɗum ko julde makko nde o ñawlino nde o yoɓali nde wono so tawi ko fana o tawi ɓe alansara o anniyo wonandema kanko haray de ko fana on o woni e yoɓude si tawi noon o gayni o yiltito o juula noon alansara makko on haray noon wono naatugol makko on ko ma o fiɓa on annuye sabu nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hadise mo umar ibnul khattab fillani en nelaaɗo maki innama al a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa haka hadise on hattoyɗo haray ko annuye on Allah subhanahu wa ta'ala woni ko o yoɓata e golleji ɗin yimɓe ɗiɗo masalan goɗɗo no immo yaha ka toilette acconomi hakke e konngol ngol o yaha o looto o yaha kadi immo yaha looto ɓe fof en yi'i ko lootagol ɓe wonno e wadde kono oɗa lootagol makko ngol ko lootagol dewal oɗa lootagol makko ngol ko lootagol honɗum aada wono cheikh Usaymin rahmatullahi alayhi no yewtiri no ko honɗum sendidiri ngol lootagol maɓɓe kamɓe ɗon ɗiɗo ko annuye on oɗa o lootike fii honɗum ittugol janaba e makko haray wontanimo dewal oɗa lootike fii hino ngulama fiituno faala lootade ɓe fof golle ɗen ko gootum ka lootagol kono ko honɗum sendi golle ɗen ko annuye on si tawi on tigi naati ko yo anniyo kanko ko fana makko on o woni e yoɓude o kontina noon o yoɓoya o juuloya noon yani alansara makko on haray hino haɗa nde on tigi yaata seraɗa inna mi yahay mi juulata o fana an on ha gasa après noon mi tawtoya imamu on toon min kontina sabu nelaɗo maki innama ju'ila al imamu li yutamma bih imamu ko waɗira ko fiyo o ñentine haray ko ɗum ɗo woni yeru komi andi e mum kon allahu taala ala wa alam haray ustaji ɓe men ɓen no gasi tawi woni ɓe yaltali yani ɓe ɓurte en wallitagol ɓe yanñana en inchallah ɓay ko ɗum ɗo goɗɗo jooɗo danto e ɓurɗo mo gandal ko fiyo o ɓeydito sahabaɓe ɓen radiallahu anhum wa ardahum ɓe landotono nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ha ɓe hersi hay landagol haray ɓe hawji o goɗɗo yu ka fula soto ara lando fiyo ɓe heɓu nafa kamɓe wonduɓe nelaɗo ɓen sallallah sallam haɗa ɗen tori tawi karama koɓe men ɓen no ga yoɓe ɓurtu en yanñalngol no wawi ɓurtirde heɓde nafa e mum haray min ko haka mi andi ɗo mi wowlata ɓay nelaɗo maki ittahada annasa ru'usan juhalan fa su'ilu faftaw bi gayri ilmin fa dallu wa adallu haray ɗum ɗo on tigi nayo wowlu ɓuri ka andi ɗon fi wata majjin hoore mo majjina yimɓe ɓen allahu taala ala wa alam on jarama albarka Allah yoɓɓo on ko ɓuri moƴƴude Allah waɗu allahuma amin waɗanan hen fof allahuma amina nam joni amen uditan heddiɓen kadi so tawi utaje ahmad en ala wattude hunde ɓe gaɗo nam hara ɗen toriɓe ɗo yoɓe wallito e moƴƴa ayna no ɗo ko assalamu aleykum hajja ko oustaz masali makkon ko no woniri on andi joni masala so tawi hara hino lurra e ɓuuri wotere wondude sahaba haray koye jaɓu ko jabaɗon kon tigi tigi on masala julde koko masalaji marɗi mana yeddotire boyi tigi tigi on si jaabama noon hunde wotere wande sawaba haray ko ɗum noon e yondinoraɗe noon inchallah haray weltanike landiɓen e weltanike oustaz uɓen en no joguiɓe jonde fof jasakumullahu hayra assalamu aleykum waaleykum salam rahmatullah on jaramde ala toon alhamdulillah sayi no jentiɗo assalamu aleykum allo assalamu aleykum ustade en assalamu aleykum ono ko landal mi mari ɗo fii ko ɓe landino konnanen fii ka golle hara gollugol par exemple wano leerji ɗi no woni ɗo golle goo kadi kon tigi waɗa par exemple waɗata halda on tigi ko leere nayi wonɗa gollude gollano wano leere tati e feccere
kono haray mo andi wondema ko leer tati e feccere golluɗa o yoɓama kono leere nayyi haray noon ɗi fawtiɗi hoore ɗon si tawi on tigi no duwaɗe ñamude est ce que honno allahu taala ala wa alam si tawi woni kanko o ɓeydi tango noy waso okki o no wona jam fa joni masalan min hilan gollande goɗɗo mi gollanamo min halda ko leere joyi mi gollata mi golla leere nayyi himo andi ko leere nayyi mi golli o yoɓanmi leere jowi himo andi kadi ko leere nayyi mi golli nde leere ndo ɓeydaninmi ɗo haray o okkan par ce que haray ko e honɗum ko e tiib wonkil makko kil hiɗen andi ka lahdari to karama ko ɓiyen no yewti en sellatande goɗɗo ñaama jawdi mo siɗɗo makko si wona e welaye wonkil makko kil haray ɗum ɗo no woni jais inchallah madama haray ko e welaye yoɓuɗon on ko honɗum woni ko aña kon ko si tawi woni hara oya anda o janfikemo allahu taala ala wa alam. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Minni ko ko ustaz makuno ɗananen si ka docteur jo gorko on ka lattani jonum falami ɗo no minen ɓe sonnaɓe nin noon tigi yehirta ni kenen si musawa fiji bingo yaha noon tawa ko worɓe ɓen woni on saayi ɗon hara no falannugol on tigi no wawi accugol ɓen ɗon visita mo ka wawata hara ko worɓe ɓen ka lattani ton ko ɓen ɗon woni ɗo ɓayno a wata innude wano ga ɓenna leydi julɓe wata innude ɓen ɗo ɓe visitama ko beeloɓe ɓen ɓayre ko ɓen ɗon woni ɗon ko ɓen ɗon visita e ma falannugol si ɗum ɗon na probléme haray en nani ko adi ko no ustad ahmad ba no ɓe jaabori noon jaabalngal no jaabi no nani no faami wonandema ɓe tawata ɓe nani ɓen no gasa tawa haray fewndo ko ɓe jaaboto no gasa hara gonga no hajje makirta no hara ɗon wedditi seeɗa amma si tawi woni hari on wedditaki no ustad e makir noon hino laaɓi si tawi woni on tigi feere ala joni masalan feere goo ala rewɓe goo ala waɗoɓe visite on tigi le moodi mu wawata ɗum waɗande on visite ɗon haray ko honno on tigi waɗata allah yewti en to fattaqullaha mastata'tu hunire allah no tawta kono wawirɗo no allah hino andi anniye on tigi wona ko faala kono ko tawde feere goo ala haray ko ma on tigi waɗa ɗum ɗon masalan allah subhanahu wa taala himo harminani en nde ñaameten hunde ko mayiri ni tawata ko hirtaka indema ko wolaka e mum kono kadi noon himo daginani en ka ñaamen si tawi woni wonkilkil iway haray no sella si tawi woni rewɓe goo wawɓe wadde ɗen golle ɗon ala nde on tigi ya waɗa hara kadi ɓernde makko nden hino añi ɗum ɗon kono ko tawde wona leydi l'islam wonɗen wona leydi ɗi tawata ko leydi julɓe gollitiroɓe diina men kan haray ɗum ɗon on allahu taala alam ustad ahmad ba jabanini ko en ɗum ɗon haray ko ɗum ɗon woni koɓe jaabi kon allahu taala ala wa alam hina no jarama albarka yoɓon ko ɓuuri moƴƴude allahuma amin waɗanan en fof lan udditande joni sakkiti ɓen ɗo inchallah assalamu aleykum ɓe nattirɓe email ɗo e amadou diallo assalamu aleykum ok assalamu aleykum sase wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah yoɓon joɗɗi aljanna allahuma amin waɗanan en fof enen ɓe gure men e julɓe ɓen fof amin min haray ka mi landutono ko wano soferno soferjo par ce que ɗa yaha nokkel go hara anda hon to fewtirta juula na e kadi sa voyage haray kon no juulirta sa voyage masalan joni a yehi wano 600 kilométre haray ɗa duwa wiytude julde nen ka a duwa ko wiytugo naam haray o noon ko faala ɗon landade si tawi goɗɗo o yahi e nokku mo o tawata o anda ko honto qibla on woni ko honno o juulirta e si tawi on tigi yahi 600 kilométre si tawi woni hino waɗɗimo uytugol julde nden haray landal ɗiɗa ɓangal e jonnaygal ustad men inchallah ɓe ɓeyditana en ɗon ɓe jabano en ngal amma landal aranalngal goɗɗo si tawi o ari e nokku o anda ko honto woni qibla on
ko yo waɗi ko wiyete kon ijtihad ko yo innu eneno gasa ko ngo sengo ɗo eneno gasa ko ngo sengo ɗo eneno gasa ko ngo sengo ɗo si tawi noon woni o sendinirali ko cengo honto e cenɗe ɗen o fewtirta Allah daali subhanahu wa ta'ala kala ko fewtuɗon kala ka fewtirɗon on hawrodiray e yeeso Allah ngon subhanahu wa ta'ala haray ɗum ɗo on ko wano ni mi yi'iri karamokoɓe ɓen no yewti amma noon si on tigi ari wano no makirɗon noon wano 600 kilométre si on tigi uytay ma on tigi uytata haray ɗo oustad Ahmad Basi ɓe ga ɓe jabano en ɓay haray min komi andi uytugol ngol ko si tawi hara on tigi ko anniyiɗo voyage ugol yani hara ko iwowo e leydi mum yaha e leydi goo wono min no mi andiri noon allahu taala alam si tawi oustad en no ga yoɓe jabano en inchallah si tawi kadi woni ɓe alaga landal ngal e windaygal landoɗen karamokoɓe men ɓurɓe en andude ɓen yani wawen addoygol ngal e juma artoyowo ɗo inchallah ɓe jabano en ngal haray si oustad Ahmad Bahi ɓe ga hara yoɓe jabano en inchallah ɗo kadi yo waynodire si hiɓe ga hara no waɗi komi faalaɓe landade hakkude jam en inchallah haray ɓe ga oustad Ahmad assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah iɗon nandela no laaɓi ɗoɓe nande ayo haray ko adi kon masala fi julde voyage haray masalaji tati no toon goo woɗɗendi honɗi mana quelle distance on tigi fuɗɗoto uytude so uyti ko balɗe jelo o wonoyta toon tawa toujours himo uytude e ko jundiwa honto uytante donc haray ko adi kon taw lurre buyno e muɗum en sifota ko lurre ɗen fof ɓa haray hina tigi tigi on bahas figu wonɗe wadde ko jaabagol ko tata yimɓe ɓe wawa gollitirde ko wonne yewtude kono haray kala faalaɗo yaññagol e mum taw haray ɗen inna on tigi ndaaru figu sunna li cheikh sabik ka dambugal voyage ma sahihu fiqhi sunna li cheikh kamal égyptien jong ma ko wana ɗeɗo e defte ala kullal so ndaari e ɗeɗo heɓay toon ko yonatamo haray ko addi kon ko fotta kon kala ko gongi e mum voyage wigol miɗo voyage ude hino sella e mum ka julde uyte précisement combien de kilo 83 kilo kilo capanɗe jeetati e tati ma kilo capanɗe jeetati e jeego si hiɗa voyage ude ɗum a uyta e julde misalu dalik minen min yiwa ɗo si miɗo yewde liaison ano fi waɗugol bayana simin hewti toon min uyta e julde e lawala e muɗum ka timmi 80 kilo donc e ɗimmun ɗum est ce que ko matum mi hewtoya liaise simi fuɗɗo uytugol ngol kaaɗo hina ɗum jaabawol ngol ka on tigi hewti ɓaawo hoggo ngo wo masalan wonɗo Bruxelles sa ƴetti to ringon a fokkiti fana no heewirma ɗon premier sortie station maɗa hewde ɗo wo fuɗɗo ɗon uytugol ngol e lawala e muɗum haɗay kon ɗo woni ko selli kon mana donc joni noon ɓelandi ɓeɗa 600 kilo hiɗen andi tigi tigi on ɗum ɗon no juuti fota on haray hiɓe wawi uytugol joni noon kadi ko ber balɗe jelu on tigi wawata uytugol ɗon kadi masalaji ɗinno ɗon sen arti ka mazhabe imam Malik ko ɗum précisante mazhabe imam Malik par ce que enen africain surtout Afrique de l'Ouest ɓurɓe hewde men malgré en anda mazhabe Malik moƴƴa kono wiyay kaka Malik menen min ƴettiri haray ƴettirɗo ka Malik ko balɗe tati so wonoyay ka timmata balɗe tati ko yo uytu pendant balɗe tati ɗen fof ƴettirɗo ka luttiɗi ton e mazhabuji ɗin fannama himo e voyage on wano chauffeur camion innen o yalti hande o artoy wodan une semaine fannama himo ton himo wawi uytugol fana e alansara e gueƴe ko futoro to woni uytatake donc haray ko ɗum ɗo woni ko selli e mum ko tata karmo ko ɓen fof hino fotti e mum kon ko seeɗaɓe juste yiyeten no sortiti ton hono imam Ishaq imam Awza'i e imam Sawri luttuɓe ɓen jumhur on fop hino fotti si tawi 83 kilo wonɗa voyage de ou 86 kilo a uyta e julde uytugol ngol honto fuɗɗoto mbi ka yaltuɗa ka hoggo ka yatta ɗon siko wan ka men no feƴƴirɗa yaltuɗa ka ɓaawo hoggo
wi'a hoggo ngo wontiri ɓaawo ma bila ɗon sifana heeyima a fuɗɗoto ɗon uytugol ngol donc haray ko sifawano ni inchallah woni ɗum ɗon Allah no newinani e moƴƴa fiwano voyage jiɗin par ce que himo andi sattende ko woni e voyage kon joni noon no woodi karamokoɓe waɗɓe mum détail ji moƴƴa donc amma kadi si on tigi uytali hay hunde fawakimo himo wawi timmingol e law ala donc ka zamanu meɗen ɗo noon hiɗen ɓeyta to goɗɗum ɗum ɗon si tawi a yahi joni noon e nokku wono joni oustaz masali en noon ɓe voyage ɓe arawano Bruxelles ɗo jama o inna no yiɗi yoɓe julnu hiɓe wawi uytugol kono ko ɓuri labede fita ɓe compliquan jama o yoɓe timmi ko fi honno puisque joni jama o mbuyi ala janngude moƴƴa sa wiɓe ɗo tun joni bon haray min ko julde voyage moni julde woɓɓe anda taw hay ɗum koyo uytata o e ɗiɗi mana ko ɗiɗi haray aw kiɓe probléme julde maɓɓe nden bona ma salmina ɓe ronka ande ko ɓe woni ma salmina tun e ɗiɗi ɓe salmina e ɗiɗi hara ɓe heɓali julde nde donc haray vaut mieux on tigi timmina donc ka jaabitagol lannal haray ka timmi 83 kilo o yon tigi uytu ka o yalti kadi hoggo ngon ka o yata ɗo wo masi ko ga ka feƴƴuɗa taraw taariɗo sar nde wo on tigi no wawi fuɗɗagol ɗon uytugol ngol ber kadi ko wonoyta o hiɗa wawi uytugol ella fof so ala e mum fo hadisaji no tabite e muɗum sina fiita jonde nden juuto en adda e hadisaji ɗin e filliɓe ɓen wallahu alam wa inna zunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustayqinin. Alhamdulillah. Okay, on jarama barka Ustaz Ahmad Ba weltike moƴƴi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. On jarama de hajje. Jarama je na laton. Alhamdulillah fayɓe. Defo be ja alhamdulillah onon tolle. Alhamdulillah. Men nodde ɗo ko weltanagol tun karma koɓe moodi vraiment hirde den foti moƴƴa noon alhamdulillahi yalla yoɓiren en fof ko ɓuri moƴƴude en joddi yalla waɗan en fof joddi aljanna allahumma amina ya rabbi ɗum foti aray en toriki Allah subhanahu wa taala yo yaafo en bakkatuji men ɗin enen e mawɓe men yo Allah subhanahu wa taala kala ko tawata faljere waɗi e mum en toriki Allah yo hawtuto en o yurmo en o yaafo en kala ko tawata hawrodiri e sawaba e mum haray ko immorde makko kanko Allah subhanahu wa taala haray karamakoɓe men heɗitiɓe en ɓe walliti en ɓe fof moodi Allah subhanahu wa taala ɓeydan ɓe gandal ngal waɗa barke e maggal waɗa barke e jurriya maɓɓe on waɗa barke e sonnaɓe maɓɓe ɓen waɗa barke e waktu mo ɓe woni e mum on waɗa barke e duuɓi ɗin yafanoɓe mawɓe maɓɓe fatiɓe yafanoɓe mawɓe men ɓen en fof haray subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk